arali vhathu vha tshi khou ita tshithu tsha simple, tshithu tsho leluwesaho tshine tsha vha u ṱhonifha na u ḓivha vhuimo hau musi u kha mbingano, ro vha ri tshi ḓo vha ri si na dzi divorce, ro vha ri tshi ḓo vha ri tshi khou amba vhathu vha tshi khou tshila vhoṱhe forever. U ṱhonifha vhuimo haṋu sa mufumakadzi muṱani, u ṱhonifha vhuimo haṋu sa munna muṱani, u ṱhonifha vhuimo haṋu sa mufumakadzi wa muṅwe muthu, u ṱhonifha vhuimo haṋu sa munna wa muṅwe muthu. Hezwi zwithu a zwi ṱoḓi muthu muthihi, hafha fhethu a u khou ṱoḓea muthu muthihi uri a konḓelele, u tea u konḓelela vhathu vhavhili. Muthu muthihi a vhuya a hwala dzhogo kana a hwala muhwalo wa 100% wa vhathu vhavhili, avho vha ene a khou konḓelela a yeṱhe, muṅwe a khou sokou vodzhokana, matshelo u khou hangweliwa, ha dovha zwiṅwe ha hangweliwa, zwino ha dovha zwiḽa thiri. Ndi zwone zwo no vhanga mini? Zwi vhanga dzi divorce. And then zwi tshi vhanga dzi divorce zwi ya nga uri muthu u shumana hani nayo, kana zwo iteaho zwo mu surprise u swika gai, kana zwo iteaho o vha o zwi lavhelelana, kana zwo iteaho o vha o no konḓelela a pfhuri ndo fushea, ndo boḓa, enough is enough, kha u ite zwine zwa itea ndi ḓo ṱanganedza. A thiri a tshi fhedza uri ndi ḓo ṱanganedza, a tshi tou ri naladza vhathu, a tshi tou kwaṱa, ndi tshi zwi vhona zwo ri hai, u tou nga ri heḽia tsilu ḽanga ḽo vha ḽi si tsilu, ḽo vha ḽi khou ḓi vhona fhedzi ḽi khou ḓi ri vho ḽi fhaṱe, ḽi khou ḓi konḓelela, nda vha ndi sa konḓelelei. Hezwo zwithu zwi ḓo ḽa inwi muṋe ni noṱhe, zwi ḓo ni ḽa na zwi pfha zwo ri ya, hafhaḽa fhethu ndo tamba nga musuku, ndo tamba nga zwithu zwavhuḓi, ndo tamba nga zwithu zwo mpfhanelaho thiri. So muthu ndi a ṱhonifha mbingano yanga, ndi a ṱhonifha partner yanga, ndi a ṱhonifha relationship yanga, nga maanḓa musi ndi ndoṱhe, ndi tshi ḓo ḓi vhudzisa nda zwi ḓivha zwori heyi relationship it means everything to me. A thiri zwo khakhea nga maanḓa uri muthu ni tshi mu funa ni mu dzumbele, zwa vha zwo khakhea nga maanḓa uri if my guy is handsome I mustn't tell him uri is handsome, kana if muthu wanga a good kha zwiṅwe zwithu ndi songo mu vhudza uri baba vha good kha this and that, mama vha good kha this and that. That is very wrong. U sa appreciatana na zwone zwi wela kha zwithu zwine zwa tshinya na u kwashekanya dzimbingano. Vhathu lufuno lu ya rusa nga u sa vha na dzi compliments, lufuno lu ya rusa nga u sa vhona ndeme ya muṅwe na vhu tou muḓowela lune a ni tsha vhona ndeme yawe, kana ndeme ya uri ni mu treat sa muthu ane u fanela u appreciate you. Vheiwe ya ni ḓi humbule zwavhuḓi, are you appreciating your partner enough? Are you respecting them enough? Are you giving them due respect? Ḓivhudziseni edzo dzimbudziso. From me to you.